Ni pediang song bahaya piparoki paraloki para jor sa sisin saka simple life story. Kakenhon keng atiar ka bakerteng ka Hamas kalayo ban sensyar ya ka kasah nado usnem arajar nyau ban nado katega snem ka Hamas kalayale bon telikit ma Persia ka Israel. Katma ka badang yaj menta hapadeng ka Israel bat ka Hamas kalas dang haka nyau dari ubenai basi paus nem arhajar arpulai haka batang haka tekas ngi ka Hamas kala siat palat lai hajar teliki roket sakis nong kibadon hapok kari Israel kabalawan ra ya ka jingya palat nyau spa ngut kinong song snong ka Israel bat palat hajar ngut kila mensau tang haka tekas ngi kane ka jingle ka Hamas kala penbitar lab ya ka Israel haka ba prime minister ka Israel Benjamin Netanyahu ula penpenasan don dakat ma Persia ke Hamas. Wala kalong ka ba ban yanu jor abdeng ka Hamas bat ka Israel namar ka Hamas ka datang ka sengking atiar kabala sensyar ya ka kasah nado usnem arhajar nyau kad ba ka Israel pat kadai ka ribala ito da ka United Nation ka bajet ya kinong yalam lengba ka election hakani ka video nginyanu jor ya ka jingdon kitiar ma hapdeng ka Israel bat ka Palestine pada sensyar da ka Hamas. Hados nem arhajar arpawai kajing don breu ha Israel kalong kendai pulai pon reu lak ngut kat bah Palestine pat kajing don breu hados nem arhajar arpawai kalong sau pu kendai pon ar lang ngun kajing he jong kajaka ka Israel ka he kumba arpu arhajar sispa sahusan square kilometers kadba ka Palestine pat kadon riu hajar arpo square kilometers kinebi personel lani kisipai duriau ka Israel kadon arpo hajar ngut kadba ka Palestine pat kamdon sipai duriau elfos personel lani kisipai sun ka Israel kadon prapo kundai hajar ngut kadba ka Palestine kamdon sipai sun rocket projectors ka Israel kadon lais pateli ka Palestine kadon arspa prapuar teli field artillery ka Israel kadon lais pa teli kadba ka Palestine kadon riu puar teli self propel artillery ka Israel kadon reus pa sanpo teli kadba ka Palestine kamdon self propel artillery almul personnel carrier ka Israel kadon praspa lai pusan teli bat ka Palestine kadon sispa lai pusan teli infantry fighting vehicles ka Israel kadon sanspa kendai teli kadba ka Palestine kadon khatway teli almul vehicles ka Israel kadon sanpun rewajar arspa kendai pau teli ka Palestine kadon laispa sanpu ar teli kitang ka Israel kadon arhajar arspa teli kadba ka Palestine kadon nyau puar teli army personnel lani kisipai rongkeu ka Israel kadon ar langut kadba ka Palestine kadon prapulai hajar ngon active military ka Israel kadon silak nyau pulai hajar ngut kadba ka Palestine kadon prapulai hajar ngon military power lani ka jingklan hakibor sipai ka Israel kadon reu laksau pun reu hajar ngut kadba ka Palestine kadon prapulai hajar ngon defense budget lani kamang pisa na kabenta katunat iya dari ka Israel arpo sau pon lai billion dollars kadba ka Palestine pat kamang nyau puar million dollars nuclear weapon lani kijertma nuclear ka Israel kadon prapawado kendai pau teli kadba ka Palestine kamdon AA global military rank ka Israel kadon haka kerdan bakat pra kadba ka Palestine kamdon kerdan AA para lo kita ki jingnya nujor apden ka Israel bat ka Palestine atrai lang ba kita ki jing tip lada yale para marwai pilas ngutu manukan job haka tma apden ka Israel bat ka Palestine haka video ka banuan nginwan ra syapi ya kiri kiba kersian ya ka Israel
bat ka Palestine hakatma kumta ada pis ngoten nat yakan ka video subscribe yakan ka channel na kamantaki waipat ki video kita ada video sambiang ka waipat ka video kublai sibon